thezaraman. It's all about the journey. The journey. Oshe the journey. Yene Osebo thezaraman ena etwetwe nkomo ewo the journey so. Ene masua de. Na me say wa wo fie so. Wasua ade pa. Ye hwe wa brabo ya. Obeka say your life was destined to be. Yes. Ya shato. Eti ka wo ya homaso anke be katekate. Sanete. Na de bia me ka say so unyame be hira wa o de fani paso. Na de unyame nam no so a obi hira no ye ntro no moma so ye. Enti wu na wu hu no. Obia timi ye vision helper. Enti Bible say ebetumi a kamoni ni panyina ntena so di wo. Ti me free say e ahombrase ne entity ya me papa ne maame de maame no. Ena de me ko du ba bia ana e de me fa san so hwe na me tro ye no maame ti me passe ye. Enam wo so e di pija we busua. Oh yes. Me ka enso hwe na nyame de wo fa mu no. Se nyame de wo yetire na wo so wan hwe abrabo ni ya etimi sei akiri ma. Sa pepepe na de bia nso me ta ka sei. Ahombrase. Yes. E di nipa kwa akiri. Onyankopon nhira enye sika nkomo. Nyini che eka ho. Nemo se Awurade be hira wa odi ka hwa akoma na da wo mu no. Ansa na wo hira wo. David na wo ye ofiri. Na ay abomination se ofiri geto be kwa ahemfie. Enso Awurade hira no ma na be ye wo hene. Awurade ka tell Samuel say ko so fie, ko Jezi fie, na yi ne mani mu ba ko ne si ne hene. Ne mani nyina Awurade po mu nyina. Oso mani nyina ni oso aka akokwa no. Oso wen oso wotesere no so. Was a somani enko friend na mentena se kopem so beba. David pia pa na Awurade ka che Samuel say akokwa no onunie srane ngo ne si ne hene ma Israel se na koma beta Awurade. Awurade di kan hu na koma no. Enti nunu no matenten gram mu ne ahofo ni nya no opo mu nyina ne makoma no. Akoma no. Enti men hwe onipa bi sei emu na ten. Hwe akoma no. Papa, wa worry abrabom eba awarie mu emamu eho etisen cause eba fashion dia ye ka se ye ka fashion a ene ye nwie eno de obia tuche the whole Ghana ye the amount we challenge so a papa beti ma skirt de no ariki cause eno wunti mi shebi eti papa eba awarie mu a wa worry ana wo be worry ana den eko Oh ma worry jai. Oh okay No ma 5 enti ye hwe ni mu wo be worry o Ayerade pa. At the right time. But se see ni madrim. Eni wa adwum. Se see the adwuma na. Papa, okwa abrochire. De wo fam wo airport nyina koduru abrochire ho. Eno so jani no, eye sen wo ho. Ye tu wa ha no, ye call Nigeria. Enti ye free Nigeria na ye transit. And ye call Bulgaria because e ho na omo flight no, the Faboka airline. Enti ye go do Nigeria na ye transit no me hu blacks bebree so omoteto enti no na ye madwe so omu frabuchi na abanti me ko pay experience kakra se omu nyina ye group of intuition ni bia enti nyina ye sa board flight no ene ye to a konto so do Bulgaria na ye do ho no na ye se ye go through passport control na ho so mo machine wo ho a so passport no ya temper machine no e be kire enti ye duru ho no na abrofo no duwa no matwam e group fo no du ho a na ye de o makoja be foforo nipa 15 no mani ba mo so nipa 5 ya wo mu nyina konso e gina baabi enti ya ma kill na medi so no e ya edumi so an masa akọ akire be so wa 5 no sanete enti afa kai nipa be 5 no in fact me Joanna Johnson de me. We den so be fam. Of course, na ma call washroom. Me call washroom the third time no. Me be consider me share Christopher for t-shirt apostle producer for the picture at them. In fact, me more Ghana na me fam Bible in me Bible reading in Yagro. Enti kasa ni nyemo me be tu kura free akwa airport so me ma me di mika. Oba o se kwabena je opa o Bible no. Ma yesa buchiri. Mo kwa ente na mo sei. Enti wo kɔ no kai unyame a wo som no na wo rank ofi na me gye na me kɔe na me Bible no so no papa apostle correct for the picture so e share Bible no enti me do washroom was ha no in fact all the na tinisuo because
me ma me atone so we machine atone ntoma ndise mfa so obi ama so a obafia me befia you know so hu so de sa tam no kasa kra be kun wow na me ko butu ye ko bu nkutodwe na me kasa ruade say me kasa already me nyantu kan na me wakunafo a me hwe wo mu dada nti me butu me bu nkutodwe na me kasa ruade say onu se machi ni mani mu ni bi me papa ni bi ma me ni bi na say wa moa me na me san ba enim guase ne bedoso nti on se na honi wonyam ne se otimi boa me de mi kudu a media dance ya me ni penyi na ati se we nyame no na me ba hakos kodeza mo saka dem se me nko na ni nyankopon de me be kwa kudu asundie nti me fact me bom pa ni wie no me ho ye me hye na me sorry ye me sorry na me bi bible no na me yi apostle picture no ena me de tally me passport no baby me manim wo no no se papa enne ma me ni wani nya baako yehu mi ama yehu mi na mom ma yehu na me sorry ko di line edru me so no na me de passport no ma papa no obi passport no na apostle picture no to form ena o sifi na konya no so ena ofa passport no ofa picture no ena o hwe no se why ni papa we oso hene pa o ena me so papa oyo hene atale so ahye no na ya sofotare a belt ebom black and white picture me so papa no oyo hene o no so wow obi ma na ja o the stamp pai why na si bibi ni wiase oh to me we wiase hey ono hwe ni the way obe dress kra ono oyo hene yes na me ko na fe o disi ma me wie na ni so na doso because me hwe wo mu a me no mu kwa ya sign wo mu no a de nka me kofi e beto me no e bia na beto mu satan so bedu ka yitime chew tum ye bow ba ye site me chew because what defraud it yes nti no tam so ye na body flight no to Rome from Chino nti you do from Chino na ye land ye no bus by e be fine na me tra bus ni mu no me nya konya tra so nti ma me panyin bi by na oni akonya nti me sorry makonya no so ena me de ma no no da amase satam na se aba bio sa kasa na o kan ya kwa say gracia no satam na mente te se me da ase mante nti drum immigration na e won so ye be stamp passport control no ena ma me no me be so o twetwiniti nti me so me pass nti me so me twimiti ena o to no nsa frɛ me kwe no se medi nanim ena me di nanim ye call ya ye kodu baby a ye be stamp passport ena no be di manim man tiasem kra o kache police officer no me de me passport no e man na no bi say your ticket me de man na no so stamp um na jeni beni ena no so stamp wow me pia bontia na me sia papa tintin kokobi ena o ye nsa say taxi am say yes ena 5 ena o say me kwen na me say me call Verona ena so when o de me be call train station na makotwa me ticket ma fa wo ho nam so kene mo pese me ye call ena o de me call phone boot ena ye call ena ye free ni pana masori ni bi ena na me ko si ne so ena obo na man ye se o de me call train station ama makofa train na ohu time a train wa ye be free mu ama mu time no ye na ye ho enkojin kratwa bofo it's still the journey Yako akoji enkwato aba ugusuwa ehwe the journey and me guest Osebo thezaraman and odi for the journey of the life na asem o kan me de o se ahombrasie and do bedu baby bia o pese okọ e wa brabom. Could you believe say this taxi driver o jane baby away na adwuma fa me e de me call train station ko try ticket e be ye call wo wie no otumi fo se me tran train ma me ni nipa bia nkasa kopon se me hu be wi acho station di Verona, that is Verona train station o wie mu se me kai sen a o se me nko kaprekra wa ni bi angel wa nya me kaprekra e na me de eco fire train me tran train mu so me dai me team ani na train na gina na e Verona train station ti mi mani hwe window mi ti hwe window num na mu se boys bi to no mu se me ne set up here me se an o mo so wo bra se e me fa homra and I'm no more coy. Me could do Tuesday. Wednesday, no master Juma. Mr. Set, you know then. And one time I want to brass here.
because we hwe baby a wo firi na nka wonni bi ntomago dua bi ho abena na Awurade asete bibia ma wo na baby abedu bia na ama wo na so in fact o kan sam na ntiwa na wo kwa akodu baby o se na me Awurade mese mabofo ama wo na wo beso awo wo mu nsem se ne be na wo na mpembo o jani we de yeso a o pepepe na no achi no odi me ko fie na mo se na wo ye den na wo bae because hatam na ite one ni mu em se wake up bi enkofo no ko bebre na ama ntina Italian bisa ne je edin na me kan kwa me fa so bebre no mo so we mo so fo ne de mo so fo ne de o mu ye mo so wunya aduma anye wo aduma ni krom ha na se meye aduma na mo so meye aduma mo so aduma wo ha ne din ala tafo nko an ye aduma ben aduma ne fe no bonjono bonjono just say good morning oh zama ma fo no mo ne nam na o mo de bag esense o mo ko mo tonton semena perfume sa sa aduma ne bi wa brochi ho yes Italy 94 nto mo kan ye no na so masa man ma twetro ko Ghana ntimeye ente na ade atia no mo de me call ye na nko start aduma no first day eniyama ye de niyama bag back mema na one nante free be ya hotel yi we niyama 2 hours uwi a ebi a Johnson ha na obetena sa twen na car na be fawo me na ma me hu asema me ka obo bela omunum se obibini komodo nti umba no mama brulu to show bag mana wo ponte odna ni mum so nte kasa no ende so hia bibi wo ma na wato omu nto hwe aduane ani nsuo no ma meka mdu ze he munya ro from ma pa nsuo na aduane o many abre omu ba omu nto no mama miska ebe 30 minutes time no na me hanam hagina ayema sika nko a wa bra ye nton ade no and I'm say hey eduma we na won say edin no na me ye ewu eti e ka be 25 minutes time na me time na so no afa sister me niam no so ka say ye pre bag no san ti time na de ma me no me boss no buy na me ti ho twen no niam na san nda fe ma me boss no be pay masem because zone bi odin be ko bia no me bag san yeah afi me benya atamfo oba asenim hone ni jeni no ye to aso no yes omo se me guta honhom bone ebini mu alatafo mo terms omo yusu omo se me obanje as ogwanje as den ogwanje like before itiro mo keka nsem bebre emma papa na me kota ne nche na oye menua no na nadamfo ba akoti fie na ye kofa enema no wo mu no okase papa no so ntumi free no mo se me bad luck ampa na yentwa ye ho enkwaji enkrato ye ba still the journey papa ene youth aba ya so din obia peso pentem na okodu efotu ben ena ade be mayen wo journey of life ya odi ya for me Bible say near open ho anya no open tem anya no ho te say akokohwedi a obutu kusu a enya ne de so se wo bre na wunya a yes ne se obefa kwamboni bi so apeska ena youth no omu mpebre omu muade yes omu kasa chempeinfo anyhow but eye no me nso sa akola obeka sa ti apanyini opanyini bi wo a onye nipa keke de ma obi yesonko eye honhoma etenemu yesu bai na oyinipa de ma no yesonko eye honhoma na tenemu onyame oso obo nipa se ne suban se ne seso enti onyame wonya honhom keke wo ye onipa endi se wo pese wudi yi ana obo bra no na siwie na unyini cha de dikan so nyame fa nidie ma opanyini bia in fact enipa bia so yo hiani so ya akola so yo fa nidie ma wo bia wo wiase bia ye da say ene ye ni age pai wo de genesis ye sua de na me ametia menya futu bebre nyame ensure papa na season 2 ye wo ade stronko ye wo ha pick and arts ti papa wo pick ba ko ama me mpacho na just say okay mpacho national pledge menka mpacho national pledge Osebo ade na mama
Why? I did tell us what my life area grow. We dey come in a lean with an acrobat to offer. Like what him to my feel. National pledge. One of your me. Hey! Ya mantra. Me pay Bugasibia. Or China Grabo say, hey, don't papa and 179 months. Yeah, the beat at us. The beat at Ghana so don't be. Yeah, the way you do. And national pledge, you know, open so within a year, no, I call thezaraman shop. Not just a shopping in a night, yeah, my pledge, you know, or Twitch or Nabibia, I come up. Yamisha, Obibia, any Ghana manina, aha, and a bribe my yeti Jenny. Esi me amedi jumedi ho chia me din e di Abena Ghana asida enkoma aboa forma so ya say time herbal mixture give us clean care K&G herbal capsules leaf tomato paste and omo ka ho nyina ye ka se nyame enhira mo na kai so obehwe the journey e wo Kunames entertainment e wo YouTube obetimi follow ye on Instagram the journey anase Abena Ghana official me amedi jumedi ho chia me din e di Abena Ghana asamba akona de bia me ka kire Messi nyame wo ma ebeyi da se ne yenhia e wo the journey so nyame take this life chill, make you know the rush, make you know the fear, cause when you fall you rise again.